Mona 1910 ya kale min samu bona mana min samu min me kala tata yani we kalu vila kana monosia wutuka dia kamona 1918 dia wampela ina ntima upamu kini ani papa ni kafue wena kuna Elizabethville koma dia menadilena ganga mana yani prisonnier e bobu yar sia woto ko dia ka mo 1918 yani vo swazaba ntangwilana bobu ntangli voeni mozaba vo tata simoni kimbango inani est-ce que kuikila lu kuikila ngadio kalu kuikila ngano dia modina ko Goya tata molimo sant tata simo kimbango kyangani ezali pona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso boyoki Goya tata molimo sant tata simo kimbango kyangani ezali pona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso boyoki totonga Yerusalemi posoki totongi Yerusalemi mabota na mabota bakoya awa koluka ngai nzambe malgré toujours mona kasi neti zokotela biso te elobami bien nzambe akosala likambo banda mokili banda nano esalama te biso ntango nyonso fo tozalaka ya kobongama tozala pre peno mokolo wana soko yango ekuke nakozala na kamaradi lisusu te ntango wana meme mama mpuma ndongo naboyi ye donc oyo yonso kutosa mibeko wana ndia kozala amina ngai
Thank you.